got some beloveds, and some of the stuff we already dealt with on the live, on the not the live, what what's that online? Zoom, yeah. So we talk about the beloveds, like single ones. I'm single. So yeah, medyo okay also. Sabi okay also. So single. But yeah, it's nice to be single, no? For now. But as die loneliness jou hit, die akteur bukan. As dit altyd weer kan nie, maar dan kom die trane. Die bukan nie. But as a Christian and as a child of God and living a righteous life, holiness and loneliness moenie 'n issue bespeel nie. Because as dit 'n issue gaan bespeel, dan gaan dit ons nou die bitter ding. Ek dink moet ons met die beloveds en parabels nog paar beloveds gehad. Ons gaan nou na die marriages toe. Dan gaan die loneliness vir jou 'n probleem wees. Because obviously, die loneliness gaan 'n door wees vir enige iets om dan in jou lewe te kom. Meaning is your standard. So soos laas gesê, as a single person and as a holy person and a child of God, you need to have a standard. That's my standard and ek is fixed to my standard. Ek vat nie ouetjie wat sy hare heeltemal afsny wat soos prins gebruik nie. Ek maak random so, but ek is voel dat ek praat van jou, ek praat nie van jou nie. Because alles is part of life. Because baie van ons gaan dieselfde probeer in die lewe, so nou klink dit as jou choice, maar ek praat nie van jou nie. So as dit miskien iets klink wat jou dingie is, ek praat nie van jou nie, because meer mense gaan dieselfde ding weer as wat sy weer gaan. But ek praat nie van standard, so jou standards ek like jy person met so busy, hou nie van en so vir jy, hou nie van that's worldly standards obviously. Now it's your spiritual standards. My standard is ek wil 'n man hê eendag. Nie net 'n boyfriend, ek wil 'n man hê, ek wil nou materials. Because you don't have to have different experiences of a boyfriend. You don't need to have. As jy reg vat en reg kyk, and if you give time, if you give up the time period and process, then you will have the husband. Because if you don't rush into a relationship, meaning you give time for character change or knowing each other, get to know each other, because nou kan ze any time van nog in een relationship met jou friends, kan ze nog besluit dat I'm tapping out, praise God. So meaning you was in a relationship and there's no experience of whatsoever in heartbreak and what, because sy time gegee vir dat. So now you're making a new friend. See a problem, you was mos nou nie ever serious nie. So now I also give time and see, okay, this, because my standard is I want a, nou daar die problem wat ons kleurling meisies nie het nie. We don't have standards of what we want in life. Ons het dit emotions and we follow our emotions and take wat ons emotions sê. I'm lonely, I like alright, as ook al iemand so lekker uit dat ek gaan maar kyk hoe het gaan. Dis wat ons altyd sê, we just go with the flow and we see it, and we don't do that. You're gonna hurt yourself at the end of the day. Kry yourself a standard, say for yourself, that is what I want, ek moet 'n man wees wat die Here dien. Because wat moet sy nie? Sy kan nie enige dingetjies wat hulle in die rond hou. En nog eens op Psalm 23 op die einde sê, nou, vrou van God, kry vir iemand wat regtig van lief is vir God, voor hy vir jou lief is, kry iemand wat weet, hy het quiet time. Dit sy moet nog vir hom vra, you will struggle, you will even struggle in your marriage with him, doing other stuff as well, because he's all over the place. So you need somebody wat gefix is, sy man, hy wil weet wat hy wil doen, hy weet wie hy self is, maar ek weet nie meer is in die lewe nie meer bro, en hy dink klop goed, hy weet verstaan, kry iemand, en dis ook om in the process of being friends, ja mekaar, bou mekaar sy karakter, verstaan sy, dis hoe sy is wat die woord van God sê wie sy is, nie wat die wereld sê wie sy is, jou family is, kan man nou broken up is, and whatsoever the case may be, wat sy is nie soos jou family is nie, that's how you need to get someone, get a standard, moet nie die enige dingetje vat nie, as een man van die Here, hy ken die woord van die Here, hy is lief vir God, hy hardloop in die rond achter Jordans en achter Nights, en wat gaan sy eet op jou einde van die dag? Sy gaan saam my fieters op eet met sy. Of sy moet kerstproef sy so gaan op het in te gaan sê, yeah, you must know the person is not worldly, elke materialistische dinge sê achter, dieselfde met boy, sy moet weet die girl wat
wat die vrou wat sy eendag net, ek het nou gesien, Monica het nou, nie dit 'n probleem, as sodra die gou praat van Monica het hy, gaan sy issue hê, because, nou ja, ek wat as Monica nou iets anders, dan moet jou man, nou ja, ek vir jou iets anders koop, it's a issue, it's a problem. Sy weet wie sy is, sy weet wat sy wil hê in die lewe, wat sy nou as jou familie kan afford, and that's why you need a lady who has wisdom, man. Sy sê gaan move die enige ding het, my sit nou op Pieter, ek moet nou op hulle bedding, ek moet my bedding. My sister is op bedding skoon, as ek genoeg presseer, is genoeg. Sy hoef nie jou man onder financial pressure, dis vir haar own choice. As die sien sy, en ek word tot aan mekaar af. So, in a nutshell, know who you are, and the person that you can date, with the person as Mika, this is so, dan is hy na so, by Paula, weer as 'n baie nee, sabi ko, lahat sa naman by Paula. Ano sa? Kanya West. Kanya so. Kanya West. So Kanya is dan West and dan East and North. You see, and the other than van is even know while you're seeking, keep your purity. Because nie as jy wil vertel, as wat sy seks gehad met Kanya West, toe weer vir 50 cents gehad, allemaal van hulle different personalities. You as a girl, you are the receiver. Op die oude van die dag, sy is die mekaar. Jou personality is op en af, en hy het 'n probleem hier gehad, en hy is mal, en hy is, ek weet nie wat is hy. You see, because you are the receiver of all this stuff. And that's why you need to pray. Okay, as you know, in hy gevallen, praise God, die Here kan jou uithaal in allerlei goede. But I'm trying to say is, keep your purity is very important. Jy is so lizard vir enige boekie nie. It is waarheid, because as ons mens, soos jy steering wil hier, weet aan die kant van jy. Maar dit rome boekies, lemon meringue. So as beloveds, try your best to keep your standard. Moenie val nie. Moenie gaan moe word deur jou vriend het nou, en nou, wait your time. En het gaan nie doodgaan as hy 10 jaar of iemand het. Nou, sy gaan liever die God se genade. You see? So, as beloveds also, as Pastor said, as we're now in a serious relationship, as in was with the family, we also would like to do a new process of, what it be, met VSE en die beweging, met wie move jy. En as jy vriende is en you want to be one day in something, also just let us know, so dat ons maar saam met jou kan kyk, as jy man eendag mal raak, you see, ons het eendag gaan jy stress om gaan in die kerk, ek wil ek nou nie, wat ek gepreek het van how to preach salvation, toe roep ek vir Kanna, toe vraag vir Kanna, en toe vraag sy kwestie, ons eie in die relaties, toe vraag vir my, yo ma, wie nou, jy dat sê, ons het sy moet sê, hoekom moet sy sê, dis ja, die iemand hier, wat sy, you see, hy was nou nie, because hy weet, is ook iemand wat hy nog hier met vry, en hy meisie bly nou, weet die waar nie, so die gaan nou uitvind, as jy net, you see, hoe moet hy jou, okay, maar hy is nou ander geval, hy is die bekering, wat die bekeerde mense doen hetzelfde, like it or not. Ook ek sê, wat ek is een bekeerde mens, die bekeerde boys doen hetzelfde, hulle hoef jou aan die leidje, maar hulle hou, dis is die dinges of so. So sy net een bietsie die lekker raak nie, en sy stel los is vir jou, gaan ons nog die ander ene. Weet jy was nie recht is, so die character problem, sy gaan nie so baie bang is vir jou, as hy so een person gaan wees, you see. Seker my pastor sê, you see, ek al wees, sy wat you see. Ja, iemand sê you see, wat sien hulle nie, maar ek sien hulle nou samen. So yeah, beloveds, please, they want to know, so laat ek gesê, because die huwelike, ja, maar hulle gaan nou aan op die huwelike is, but die kleine relationships, maak issues in die kerk, you know, so laat ek gesê, die touchly weer met mense, wat nie wat. Because ons weet mos nie wat aangaan nie, so nou is daar klein onder ons is, want as 3 meisjes in die lijn eindelijk vir jou, wat sy het die eerste is aan die prijs in die kerk, sy weet nie meer hoe sy het nie, want jylle was chommies heel tyd, en nou sy target, ek jy nou afval nou, because ek moet uit die waai kry, en nou begin hy tuilbere stuff, so nou maak ek nou rumors op, en ek sê so maar goed wat die waar is, hoe te help,
kind van God en dit vir 'n man. En man. Hy was, as ek met jou wys hoe hy gelyk het, voor hy kyk toe kom, selfs nie vir hom geheer. As wat ek nou die salwe van die Here, die glorie van God, wat ek nou so maak. Maar as ek jou foute moet wys, sal hy sê, as ek nou die wat ek lus is, you see. So is belangrik, as jy ook iemand like, en sy witte person is nou gelei by. Gelei sy by die lei by. Hulle sê, as 'n klomp persoon nie sien, so wat maak die vis? Miskien kry sy 'n walvis, en hy is 'n klein visie, wat sy nou so aangaan. So, daar sê ding ook, man, as my patience het, even in the relationship, as die vrug van die is so belangrik, jy maar sal self-control. Nou dan sê jy net, die vrug van die gees is vir jou belangrik, want as jy nou in 'n ander, in 'n geval in jou lewe, even financially, jy die vrug van die gees nodig, maar jou weg is die vrug van die gees nodig, en jou relationship is hy, alles is jy nie, om altyd die vrug in self-control het, so geduld het, so maar wat, om hom veel te kry. Maar as jy vir my gaan sê, dan kan ek jou nog ek is 'n helper, een was 'n lid, so ek is 'n helper, so die rug uitgehaal, so ek kan vir jou help, ek kan jou lekker woordjies insit, ek kan sê sy so, en soms is sy so, maar tye dan moet sy uitkyk. You see, en dan die avond moet so die man van God, en die vrou van die Here, vir jou lekker tel, maar ek kan van weg ook kry van jou af, sien jy, ek kan sê, so 2 paarden, en dan weg ook kyk, en dan kan ek van ander plek toe wys, wat hoe waar jy nou, ek sal net, So, we go into the marriage. Is there any questions, beloveds? Okay, bye. The God type of marriage. We go into that. Genesis 2:21-25. And the Lord said, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the place instead thereof, and the rib which the Lord God has taken out from him made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of men. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, and the man and his wife were not ashamed. Powerful. So there's a 5-fold pattern. Number 1, one man, one woman. So that's the God type of marriage. Sorry, that's a painting, but it's kind of hit in got to say, I'm a sugar mommy and a sugar daddy. Good evening. You are a man of one wife, and you are a woman of a one man. That's the type for jolly and moxie. That's not on. So I see the overnight because they are out to you in the world. But the God type of marriage, it requires of you to only have one. Which is you. Yeah, let's do it my other word. So you only need one. So I think there is a problem. As a there is a year what I have. Dan moet hulle maar iets aan jou doen, nie ek nie. Maar ons sal iets probeer om aan jou te doen, want dit is 'n probleem. Okay, so jy moet een net correctly. Een by die dag as jy trou, so moet ek lesbies vir die een olietjie. So moet jou maak nothing is better. You only need one. You don't need more than ik kan niet eens gewoon nadenken. So yeah, I only need one. Even whenever you get married one day, I said it is normal because we have desires, we have flesh. Dus ik kan dan ook desires een mooie person, maar zeggen, maar kan ik maar zo gauw uit jou uit? One is enough. Dus makan mawara, dus het weer kan dit. Hulle sien hoe lyk die mense buite wat hulle weer as jy wil hê.
they don't make it in life. So, because there's a curse on you forever and always. So, a God type of marriage, you only need one. And then number 2 is, there's a leaving and there's also a cleaving. So, jy gaan jou vrou vat en jy gaan leave en jy gaan cleave. Amen? The issues as the leaving and cleaving is like, so julle ken mos interruptions van family, intrude en la, en ma, no. Die volgens die woord van die Here, sê die woord van die Here, hy moet jou lief en you must cleave. Hy mos jou lewe familie, Here tot een geword. And that is the God type of marriage. Sê nou my mami, sê nou my deel van die besigheid en dis nou ook weer deel van die besigheid. Voor daai ek op beste chommy gaan, jou beste vriende sê net deel van die besigheid en jou beste chommy of jou whatever your niggies en no. It is julle twee to buy mami. Because you know some was jou bakkat jou But I don't believe it is a must. But obviously, I'm going to say, she's die vrou. So sy kyk mos na die huis. So obviously, most of the money will go into the house. So you can give the card, but dan sê sy vir sy klaar is. Maar dit is beter. Maar as alles op is, moet ook die kaart vat. As sy nou klaar alles uitgetrek en sy kry nou die no balance, dan sê vir die Here dankie, sy sit die kaart daarom op te lê. Want hy sê sy moet nog vra. Sy kry die kaart terug. So as jy die kaart nog gee, dan sê jy die geld uittrek en dan sê sy sê hierso en dan is jou kaart. Dan is hy daar nog iets voor. Wisdom. Kan ons sê Q&A? Ons kan ja maar. Hou die questions goed, né? Hou jou questions. Hou jou questions van later. Nou, ek weet nie so nie. Die laaste questions zijn. Ja, maar hy is nog so lekker. Kom aan, Sarah. Everybody hold your questions and then at the end if you need any questions to ask them, discuss them. Come on. So, Allemaal de achterste gaan weer op de landen krijgen. as jy nou face Kom, sit met de vraag. Kom, sit next to me, mevrouw Zwaar. So, waar was het nou? Leaving is weer wat. Wat die bankaart. But yeah, the leaving is just, you must take care of your family now. Mommy is met jou van het nie, daddy is met jou van het nie, favor is part of it. It's actually changing for them. So you take your family, you take care of it. As ons sê goodbye. No? As ons door van jy gaan dit doen. Toe ek getrou en toe ons getrou en toe sê my ma en hulle nog gaan die troue afkom. Almal gaan sit oor die voorkamer. Wat is nou met almal mos doen. En sit hulle, maar almal as so sê maar hulle sê voel nou, hulle was nou weer begrap. Dus hulle was nou, ek maar hulle by die huis om te voel nou. No, hulle het verloor. So that is actually what happens when you also get married. Is like the family has to lose somebody, and because there's a new family that has been joined now. So, but onthou net dat as jy jou man 'n agreement het om te help, onthou you are not obligated anymore to send money. So, dan moet jy weer bood geld. Dat is nou net so nou met jou man. Maar van ons bly mos nog die agterkant en die voorkant en die bokkant en alles. It's life. It's op 'n kant. Late, whatever. You can still give obviously because I blame us no that, but you're not obligated to give when you're not there. Because I cannot straight up your family sit. Because say yourself, you know you need it. So the other, but as you agreement, you will genoeg help. Dus is dus. Say ja, kan die voel wanneer geld van de raken. Nee, ik kan ze dus maar van mami geven, ze kan maar een jaar voor even. But other than that, moet je een agreement hebben, dus kan je ja maken. Kan ja, pak die vlees uit daar hier of dit was uit daar hier. Because ek het al gesien hoe dat marriages harm. Because die seun se kant te veral. Because die ma was baie oor haar seun. So die seun sê altyd vir mami instop dat dit goed gaan. En dan raak die vrou mos nou. Ek weet nie wat sy daar.
But there are a problem, so now they can say a fight or so kan jy nou Maya, dan sy ene nou Maya, jou ma daai vir jou goed nou vir jou ma en jou marriage. But if there is as hulle agree om te doen, presie. Maar as dit is 'n issue, dan moet jy vir jou man sê vir jou ma. Ons kan nie help. We can try some days, some that we can help. So financially also you are they can look after your family and be extended families. Kan ik zeggen, ik denk ons moet daarover praten. De prins praat van mother-in-laws are the witches. Hey. Weet je, iemand probeert to say for the person, I can pray for you, but your mother is a witch. We will control it of a person. It's very important. Like that's a big thing that you must, as they buy control, even the daughters, they're very controlling mother, you must be able to break that tie. That's como se quer, baie keer, ouders fight ook zeker in relationship, because like I said, I'm not even for and then they fight it. So it's also good. It is because in Martin met some pleasant later, van die banden zit. Because onthou, die is daar bly baie van ons by ons skoonmaas, verstaan ze? Of meeste van die mannen, kijk, onthou vir die vrou is het fijn as sy by haar ma bly. Ons het die issues, ek en mam is ons vader, man, ek en by my, ek en by my, daar gaan ons aan. But die opposite kan bietjie tanger wees. Soos laas het ek ook iemand gehelp in die geval van, waar sy moes nou alwees, dis nie lekker vir haar daar te wees. Sy moet nie nou as jy, maar die skoon maar nie van jou hou. Hier, dat sien. Nou fijn sy, ja, dit nou. Nee, die sê het. Ja, gaan sê vir jou maar. Ja, gaan sê vir jou daar hoor. Sê sy. En hy sê issue. Maar nou kan jy van die manne. They can't stand their ground. As hulle kan bang vir hulle maar. Nou kan sy net vir my sê, dat my mam so hier het. Dis my vrou. Oh, nou sit jou vrou. Wie vir jou vrou? Sê, okay mami, ja, en mami het my groot gemaak dan sê die Here. Ik heb mezelf ook al gehad, is met mijn familie. Nou, dat is wat van die mannen niet kan doen. Hulle kan helemaal controle met mij. Dus ik ben, dit is nou mijn vrouw, ik moet naar mijn gezin kijken. En nou is er een fight. En hulle, wow, mijn team was hulle samen een fight. Oh, ik dacht, oh, zijn maar met jou praten. Maar wie is hier op die zaak? Want zij maakt nog geloof goed wakker, wat dat niet hoefde. But as a man, I would say, even as my mom, I out put those. Ik vir my ma het sy man nie. Daar is nou nie. Op 'n mooi manier gaan nie my ma indoen nie. En dan so altyd die kind van God. Hallo. So dan het jou ma getel so jy wil dit dat dis papi vir my te sê. Ek is so gewoon. Ja, ek kan jou net plek jou dan moet jy nou. Sien. Sy sien nou groot nie. Sy is ook altyd jou ma se kind. Maar as 'n kind van God kan sy nog altyd dan mooi en nou. Sy kan mooi sê. Because nie almal se ma se hearing. Kan het anders. Maar zo worden het mooi verduidelijkt. Ik mag je dat verstaan. Dus het is van mij liefelijk, mijn gezin. Ons blijven maar weer ja, maar waarschijnlijk wel niet. Ja, waarschijnlijk ja gedaan. Ja, die ongelukkig zijn. Nou was het eigenlijk, oeh, ja, mijn maas is zo dat mooi. Mama moet zijn mond met zijn ambulans. Zij kan niet op veel vrouw van zijn maas zijn mond is dat in je maat. En nou, als we nou zo met jou niet, die is jouw familie, ja, dat kan nou, het gaat niet worden niet. Just try to understand, even if you go into relationship, sometimes, as van die ouwers een beetje krapperig, wordt die, oh nee, dat kan die meisje niet. Nou, dan moet je ook houden. Snel anders zijn, you see. Maar dat is ook, wat ik is al opinie van die person. Zij is verliefd, nou. Want dan heb je nou, die dan niet praat, niet? Want dan nou wel mooi al. Maar ze moet altijd weten, zij is die, en dan vrouwen met die hele familie. En ze is ook weer getrouwd met die hele familie. Nie? En sometimes is ons zo gefocust op die hele familie, dan als ons huwelijk is met plezier nie, want het gaan over die hele congregation en over die hele community. It's not. Dat is tussen jou en jou man. Ja, het gaat niet over die man hoeft nog haar in te wissen. En hij is wat de mensen aan het weten, because het is, ik wil het nog, ik ben krachtig, maar het is maar zo vlak. So die vlak hou, so leave it include for now. Jy kan later vragen en dit meer, kan dit meer extend, you see? So there is 4 ways of living.
the physical, the location you live, by saying, Mami, ik heb nou met je plek gekregen, ons wil nou hier in de boeken, nummer B. And the living is also financially, because Mami kan niet meer hotel krijgen. Ongelukkig, Mami, sorry. 9,000 rand en 9,000 rand. En dan extra vlees, de Christmas gekocht. Sorry, gaan ons bij je ijskast. They must understand. We must make them to understand. Because they are not understanding. Influence. Hulle kan net niks influence met jou. Die nou meeste alweer sê van touch. Hulle kan nie meer influence hê op jou nie. Kom met ons family reunion. Julle almal moet nee, mami, sorry. Ek is nog terug. Like our family love it. Ons familie is so. Hulle van kom, jy moet nog kom. Liedjie ons gaan nou. As jy prys God. Geniet vir julle. Ek sien julle as ek julle sien. Because I'm married, my man sê, jy kom, my opa gaan nou weer op die was. Kom, my opa sê dit no. Sorry. Kan ek dit sê? Tag team daar. Iemand het 'n powerful ding gesê. Kan jy ook zijn naam doen? Maar hij zei dat when his daughter gets married, dan is hulle op hulle eie family begin. You know, like they have their own traditions. Like they don't have to come to eat there on a Sunday or on Christmas or whatever. That's why even all the others as hulle wil kom eat Christmas and like vraag, you wanna come? Because it's not a must to come anymore. Mens moet daai separation kry dat hulle family wat hulle moet kom. They are under their leadership and their roles. Because again, in the marriage profile, as the husband, as Jesus, the husband, the wife, the children. It's not the schoonma, the schoonpa, the opa. That's what even I don't think I to say Bella opa and opa, fun like lovely person, I love him. But I called her and to continue optelling, and then I explained to her, look, I'm your authority. And my kids are advances. Van mij moet ze die volgende optellen. Because they can't say, just in say presidency, well, I'm your authority. You understand what I mean? That's one the rule also that we must understand is that it is our authority. En dan wanneer ik hier hulle getrouwd is, dan is hulle weer in hulle family. Dan kan ik hier say in hulle family. Do you understand? That's also how we must, van als wij goed gaan skip, dan gaat het ook like crashing, dan is het great so on. Ik denk hou niet van politics, so ik kan niet naar een paar. Hier nou van hij. En van die piet, dan van die piet. Mami aku tak cubului. Kids are altijd vragen, mami gaan Derek was weer bij die tafel zitten, ook bij de eigenlijk maar nou een lang tafel en allemaal zitten bij die tafel. Maar ja, like zoals familie die bij de Christmas, kom allemaal met Christmas wel bij laten die zeggen, ik weet wel lang dat ik ga die zien die keer, maar allemaal die zie je lang hier die als ik kom bij ik ga bij ik kan niet zeggen van mijn familie, kom ja, dat is nou allemaal aan de gang van mij niet. Ik heb dus mijn eigen familie. Ik heb Christmas ook met mijn eigen familie. Ja, maar nou zo besluit, oké, die jaar gaan dus nou. Maar dat is ja wel, alle terms and conditions. Ja, alle moeten die jaar besluit. Ja, als we besluit, allemaal moet nou. Maar ik terms is oké, ik ga die jaar naar jaren toe komen. Ik moet voor alles zeggen, ik ga die jaar naar jaren toe. Maar alle moet niet voor mij zeggen. Dat ben ik wel boodschap gezien. Dus weet nou niet, ik van mijn opa nou, ja, ik is zo weer gaan aan. Stuur alle boodschap van. Jongens, weet je, laten zeggen. Dan moet je allemaal lekker. Maar ze hebben van mij gezegd, ik moet daar toe maar dat is te lang, ik ga liever niet. Because ik moet die persoon gaan naar die persoon toen ik een beetje Christmas tafel te zetten. Dan moet ik ook zeggen, joh, ik zal blijkbaar zo op Christmas samen. Nee, dat kan niet houden. Dat is waar we het gaan. Because mensen zijn altijd, dat is waar we het gaan. Powerful point. Powerful point. Even the guilty, we kan niet dat guilty ook allowen. Baie keer gebruik van. Nou dat toen iemand een boek geschreven, die boek is for Japanese mothers, how to guilt your son into playing the violin in front of other people. Like die ma moet dan guilt gebruiken om je zin te laten iets doen. You know, and many mothers sometimes do that. So. Yes, and that is what prevent marriage also. Because now it's like, maar niet meer vroeg gezegd, ik kan ons maar kijken wat er mee hadden, maar die hospitaal, no. Het is een plan van die vijand om mij te doen. Dat is het. So, we live by influence.
direction, hulle sê daar vir direction, dat hulle nie van my lei hulle moes doen nie. Ek lei my drivers nie, you see? Counsel of your parents. They don't need to counsel you anymore. You have a pastor to counsel you, or whoever you choose to counsel you. You counsel yourself. Soos laat dit gesê, all the answers is in the Bible. Die Bybel. Counsel, uit gaan Bybel toe. Kom, druk skrif na. Wat sê die Here van jou en familie? En jy praat nooit oor my nie. And other members, obviously, of all the extended family. Hulle het niks sê daarvan. Kan net saam doen, so kan ons na mekaar gaan doen. Maar other than that, niemand moet by jou onthou, né? Number D is close family. Close friends, you leave them, and especially of the opposite sex. As Pastor says, I can't say opposite sex friend is your beste vriend as iets so that. So you also leave close friends. Jy ken mos eigenlijk ons is broers van lang aan, I will die for you, I will kill a dead bull for you, all that. But so you need to leave them. It's part of being married. So kan jy nou met die vriend oorkom because nou is hulle die vriende wat hulle cheat op hulle vroue en doen wat hulle wou en hulle marriage whatsoever, vroue allow alles en what. En sy is ook altyd besig met die vriend. Obviously, wat 'n counsel is daar vir jou. Now, whoever you are in friendship with or connected with, always check the counsel as well and their advice as well. Because obviously, as hulle te roer jou, as jy ook te roer jou, want hoe gaan sy sê, die man van God, ek is maar net hiermee. No, you will be under the influence. En ook wat sy ook nie so lekker nie, sy lees ook die Bybel so lekker nie, jou pres as gehinderd, sê hulle. So, sy is daarmee, that's why you need to leave some of the people and some of the stuff, and obviously some of the areas that we touch on now. Number 3, companionship. Man was alone without a friend. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him a helpmeet. So, back up marriages. Julle twee mos nou 'n vriendskap. Julle is mos nou nie meer alleen nie. Dus jy nie meer vir appelsie, peanut hulle nie. You don't need them anymore actually. Like, we're talking about a God type of marriage, no? So please think of a God type of marriage. Because you know, sy weet mos so like a marriage wat die Here nie min is nie. So please know that you need to believe also, even when you, like the same thing when you came to Christ. Because now you came to Christ, yeah, that's not the relationship. Toen moet jy mos nou uit soms gelos het. Because jy kan mos nou weer met hulle drink aan nou en hulle rook aan nou en it's all, you need to leave them. So moet ook sonder vrienden, because now you my new friends. Dieselfde met ons, you know, even when you are married now, you will see, nou die dag so iemand, ek sê nou dat ek verjaar, ek het nie eindelijk vrienden. You're married now. Dus wat so vrienden is met iemand is dat, jou man is jou so met, sê die kinders wat so hier rond, daar is jou vrienden. Sy nie nog ander vrienden, sy nie rede ander vrienden. Because daar is nog meer issues, moeilijkheid, influence your mind, they influence your spirit. Yeah, we can have friends, but please be very, very, very sober-minded. Openness, number 4. Let your spouse know all you do. Avoid surprises, mistrust, and suspicion. Yeah, alles moet alles uitkom met, sy moet nou trouw hier, en dan sê jy, 100,000 rand sy skuld, ons moet boek saam van nie. Ons sê net, ons moet nou niks daar aan. You see, you must be open. Openness is very important. Sê nou, so nou wat terug. Kyk, ek het nou vir, hy was nou, hy het wat vir my man, sien sy nou, hy moes nou klaar met, die kan moes gesê vir ons getrouwe, dat hy ding is op sy ma, nou lening gemaakt, die vriend, sy betaal nog die banke af, en hy betaal nog uit die vriezer, you see. En toe het ek nou 1 jaar met my ma, met al my sisse kinders, maar toe het ek ons nou rekening opgemaakt by Akkerman, so ek moet nou al die kleren nog betaal. Ek trouw nie met jou. Sy is op die wachtlijst. Nie, sy is op die waiting list. Sy gaan, sy storms op die steeds, sy sê, Jonaitjie, bly maar, want sy was nie open doos in die relationship was. Because by die hy het gesê, ek het
nog pa. En zij trekt nog lekker aan het mond. Met zij doet nog bij makens. Hallo, ik van die zoens en die schoentjes wat ze eraan bij. Hey, ik is gewoon niet moeilijk aan die koos als ze nog enige woord. Nou moet mijn pa ook nog ja van jou schuld af te betalen. Maar ik was zo wise genoeg voor ik nog aan die medes kom te maken. Ik alle goedjes klaar. Zodat het me nog lekker kan zijn geen huwelijk. Nou kan ik zeggen, dus maar dat nog net zo staan als we gaan. Bij zo staan. Alles is kijken zo, eiers. Ik smaak al van een stukje lamp. Maar ons kan iets meer nog zo. Openness is important, sê maar. Sê. Oh ja, soos nou hier. Sy het nou die dag eerst by ons kyk aan. Ek en hy sal mas voor in die relationship. So as hy miskien iets hoor. Oeh, sy weet hoe sy sisters. Hulle kan ons bouwen. Nou, het hulle by wat alles gehoord sy en hy sal het net gaan. Sê man, die geest van God het my so aangeklaar. Nie my sister sy het niks geweet. Totdat sy die story gehoor. En jy kan niet verstaan hoekom nou gebruik die duivel vir jou. Ek kan nooit zeggen hoe kan hulle dit altijd mekaar so aanneem. As jy gaan sê, gaan hulle dit altijd die achterhaak moet besluit. Die vijand mos sê nou maar. Dus hoekom is open, as jy sê. Jo, ek het nog vast, dat is gelijk, maar dat is eigenlijk van week, dat is hier reg serious gewees, maar ons het dit van mekaar gehou. Dis open. My ma het drank baie, so as jy nou sê, moenie skaam wees nie. Die persoon gaan met jou ma speel, hulle is hier om vir jou te wil hê. So jy moet net open wees. Dis soos van familie is, dan is Becky, is ek open. As ek aan sy was, ek help soms met dinge, en ek sê so, dis pas te doen, as jy my help, die familie met soms schoolfooie, die mense is goed met schoolkleren, sommige keren, en dit is problem met jou, zolang ek met my gedeelde, dus hoe kan sy geliefd? En het is yes. Maar die openness, ja, so van my, ek nie die gedagtes te kry nie. Ek het gesien, sy app, as aan sister, dan is wat dan lernen vir die sister? Waarom is hulle met mekaar? Ben ek het sy WhatsApp staan. En ek kom so sien waar gaan die inbetaling, wanneer hy nou account is. Want daar is wat gebeur, because hy raak suspicious. Dus ook omdat sy nie eers het deurgee, dat die vrou suspicious nie raak, of die man suspicious nie raak. En nou moet hy gaan krag op, ja, nou kom ek op 'n boodskap nou af, wat ek hier moet afgekom het. Nou, is hy ja so. Maar daar was hy miskien nou weer bedoel nie. Sy kan nie net 'n conversation Lisa doen, sy dis waaroor te gaan het nie. Sien jy? Nou sien hulle nog mekaar, dink jy so. Ek moes maar my nie laten sien. Hanna man nou baby. Dis dat doen WhatsApp mos hy. Dat as daai persoon se nommer gesave is as whatsoever. Dan save dit mos nou op dan as hy nou dan sy hy persoon het dit gesave as baby shot. Meanwhile, nou is hy nou kus hy sê en I'm so wat is dit? Suspicious. Maar wat is op die phone nou? Maar as ek trek vir die was die persoon sê open genoeg vir volgens jou nie. So nou moet jy maar nog 'n krag sodat jy kan research skryf wat jy nou kan doen. Wikipedia vir my. So jy maar Wikipedia. Who is one way is one I cover van ander mens waar die persoon kan nie die man kry sy moet op haar phone ook aan 'n link WhatsApp of 'n link dan so whenever hy via kan sy sien whenever hy check dat kan sy sien jo maar Dina ek vat jou op Facebook al net die man af van die records afgewaar because as ek daai moet doen wat Mary sê ek op jou kan ek slaap nie aan nie ek is op WhatsApp en alles ek op WhatsApp gebed met gebed is net heeltyd jy bring my man ek wou nou maar ek kan wat sê by die kamer sien jy nou hy van net môre moet jy ook by die klas wat jy wil maar as maar ek nou nie so goed kom met die aan dis as net die kan maar op die pyn op die rood in die huis wat as jy kom wat dan bring dit saai van die nag
self jou uitlei uiteindelik. Sy weet dit. Sy weet dit. Volgens die woord van die Here moet ons aan mekaar enjoy het, maar it's nice is no. Cool, sy nou so, sy voel as so hond wat vasgemaak is aan 'n ketting. Because hy is 'n aard, hy vlieg. Sy is, because alles normaal man, hulle geniet vir hulle. En sy sit nou hier met, ek wonder, sy het al klomp wonder, weet jy wanneer sy wonder werk kry. En as 'n issue is, as hy wonder, sy 'n goeie ding met hulle is. Hulle self sê, sy kan niks enjoy weer, because, nou as hy vir die mense op pad toe, daar wonder sy. Vang die suster, hoor jy nie gespas by hy suster wat maar hierdie suster vang. Broers moet jy susters vang nie. Hulle moet nie maar vang. Problem, manne vang manne en vroue wat vroue. Maar ons weet as groot susters. Die vet lande. So ons leer ons nie maar. Maar so laas keer was dit 'n paar so dance okay. Maar dan die vrou ook bly. Ook maar met sy lange met die suster. Die ander mense sê so net Guarda, die suster, Johan Piquet. En dit is altyd so nes. Maar as my gospelvrouw, wat die man van God moet daar open wees. Hy moet nie vir jou 'n geskenk hou elke maand en 'n geskenk hou elke week. Sy kry die paras wat hulle gaan lief gehou. En sy weet niks van die fotograafie nou, sy moet by hom sê nou, ja baby. Oh my gosh, maar dit soek aan hoe die tyd dan. Dit hoef vir jou te sê, ja baby, nog nie. En sy het nie geld gesien nie, my suster. Sy is so geskok, want sy weet nie waar wat waande was, maar my nie geld nie. Jo, ek het so iemand, geweek, ja, wat mense kan doen in die huwelik wat ander is. Ek het met my geweek, ons het by finansiële adviseur geweek. Maar ek het die ander persoon, ek het altyd geken. Maar toe ek gaan week het ek nooit geweet as hy met die meisie, maar ek het met iemand gedeel dat die huwelik nie so paste. Ons waren op pad altijd en ek het afwerk gepraat. En toe guys, gaan week ek met die plek wat eindelijk die vrou is van haar man moet zo. En toe, toe begin sy die Here te doen en sy kan sien dat Joy is terug en sy weet nou as sy die man moet verloor, moet sy maar net verloor, because sy het redelijk maar met vrede in haar hart met God toe gemaakt en aangegaan. En toe begin ek die meisie nou dom hoor, kijk wat ek jou. Meanwhile, die meisie stel jou dit die week. So as ons nou boedels by die week, toe hy mense geld ek betaal word en dan sal sy nou sy sal klomp frikke kans op op kip. Sy moes kip kan sy nog klomp rekening op. Dan sal sy copy en paste en maak gou 'n rekeningboek en dan paste en haar dinge daar. Hulle knip het so uit, maar ja guys, gevaarlik joh. Knip het uit, sy tipik sy om, sodat maak sy net weer 'n kopie, sodat sy 'n kopie gaan maak en dan lekker so die mense dit vir jou gestuur. So toe sy die kopie maak, jy kan nie sien dit is 'n verkeerde rekening. Dan gaan hy sê R7,000. Hy vir hom elke maand of elke week koos en nou. Ja, die skuld moet betaal van die boedel sit mos skuld, so jy net hoor gaan en dit miskien skuld. Dan betaal ons mos nou, jy weet jou boedel is betaal ons mos jou skuld in jou boedel. Dan het hy vir hom vandag R7,000 nou gemaak. As dit weer sien op Facebook gou die onder die woordlaan met die vrou se man. Ja, so die man dink dis 'n ryk vrou. Jy sien, nee, dit is jy het gestelde geld. Ek weet nie hoe ek daar opgeëindig het nie, maar toe sê ek nog aan ander kyk en ek consult met my paas en ek praat met my paas en ek kom op al die goed af. Die hele records, die inbetalings van hy, alles kom ek op af. Ek weet nie hoe ek het net daai eendag in my ding gegaan. En toe vraag ek nog van my paas, kan ek sê, want ek weet van die sê, ja, ek weet nou, sy kan net so bly maak vir die hele van my nerves is klaar. Okay, ek het al die evidence guys. Ek gaan altyd die droom ek was so balans gaan, maar ek moet nog so proef weet wat die vraag is. Ek gaan maar goed in die droom en ek gaan nie meer toe. Ek sê vir die ek gaan na die wynbaas en ek gaan na die seun toe. En hy is jong, maar hy gaan my verstaan. Hy, ou man gaan weer vra, sê toe vir hom, dis kyk hier, dit is eintlik wat sy doen. Al die geld wat hy wil, die gaan betaal. As in haar eie rekening. Dis nooit die
skuld wat jy eintlik aan betaal. En sy weet wat 'n boedel sy kan aandoen. As 'n boedel wat hy person het, die beginsel is sy geld het 'n testament, sy geld van almal na die kinderhuis en goed doen. So niemand wat dit mis as hy nou 10.000 elke maand weg is op 'n 7.000 en dan wat sy doen, toe sy weg. Ek moet papie. Ek is stil bly, jy moet gesê hê. Want sy is op besig om 'n ander vrou se man te entertain met geselde geld en die man dink sy is reg. Maar sy sê dat nie met aangegaan hulle tyd vrou weer getrou en life. Dis hoekom sy met open wie sy met wie sy gaan doen, wie sy doen dit. So kan nie net hier inklim in 'n boot nie, sy ry, sy dan nog sy safe. No ways. Sy dan vir ongeluk. Hy val nie af nie, sy val af. So openness in the relationship, openness in the marriage is very important. Sê net die waarheid en klaar. As ek wat gekoop het, dit is nie die dryf wat so ry nie. As mense wat nog skel op poep, nou en ek my wil kan doen. Dan maak ek so kwaad, maar as jy poep en so 'n lang stroom poep. Nou, so kan jy nou as gewone poep nie, ons nou altyd sal. Meaning as hy wat se poep stink, wat gee sy vir hom om te eet? Sy gee hom slegte kos, so dat hoekom sy en ek weet as hy poepie reg lyk, sy het nie my kos geëet nie, waar sy by McDonald's, KFC, dan wil die poep onderskei. Hy sê jou poepie onderskei. Sy my kos. Waar sy gaan? As ek die klein goedjes van die huwelik, maar it is unnecessary. Wees open. Iedereen is graag. 4 ways to be naked, to be open, to be transparent. So ek het nou al klaar getouch. Historical past relationships. Ek het 'n kind, my kind bly nie by my nie, ek kan bly daar by Noordkaap, maar ek het 'n kind. You see, wees open. Wanneer nie by mense sê, nee ek in die Noordkaap, maar ek is nie sê. So ek het 'n kind, my kind is daar. Openness, past relationships. Financial is 'n apply van gepraat, sy het skuld. Hoeveel sy by ek weet nie, nog nie veel mense by die maas by besigheid nie, solank ek net iets van die geld as ek belangrik. Die assets, hy het 'n huis, die obligations, like ek ja, vir hulle nog, of ek kan ek nog vir hulle ja, as dit nou nie kan nie, maar so nie, pryse Here. Dus ek kan niks aan doen nie. Physical. Sy nie wat die praat nie, maar sy kan maar nog kala toe by die huis. Very important what that one that's that one. You must run naked up and down. Sy is net naked in die toilet. Hy is out. Sy gaat nie by neer. Net as ek jou was. En sy kan verder, nou jy al jou klere aan die virus, dankie. En jou seksualiteit moet also open this oor daai, né? Nee. You know, with that said book. That's what you say. I feel you're skipping something. I'm not skipping. You must be physical, naked at home. Oh, my God, you can't drink it. You see your father. And you tell me, my son, you're going to Because a program of the I will make clear. But that's up to you. I see a marriage culture. Ek kan nie nou my culture by jou gee nie. Jou culture en jou sekslewe wees, jou moment is open. Maak lekker soms. Gaan lekker aan. Ja, dat kan jy sê, maar jy kan nie met voor hulle die goed praat nie. Nou gaan hulle ook nie met jy raak. En mense raak om aan as hulle by jou gaan. Ek kan nie met die mense aangeraak word. But we can touch on that again, but yeah. Spiritually, we also open about that. Yeah, personal sins are tattoos hier en sy gaan doen dit pas. Ek het dit geroep soos op 'n video ek het. Nou, ek het vandag aangedink terwyl ek nou lê toe. Dan kyk aan 'n kap om man. En maar is verkeerd alles. Maar ek meen sommige van die mense, hulle nader van die tyd in die marriage dan kom alle goed weer terug. As dit nie standvastig is. Ek onbeweeglik is. Met liefde kom my te goed kan weer terug. Jou mind kan weer jou plan houer. En ek dink ook aan my paas en my vorige paas wat ek gedaan het, was te kop gewees. Veel te kop. Ek goed gespeel mee rond te gaan. Hy het daar gesê, "Here, ek weet niks van laptops. Enige ding van laptops, ek weet dit hoe om te steel en te gaan." Maar dit die Here aan toe gaan die Bybelskool toe. Lees, ek gebruik 'n laptop en alle goed.
En hy het nou nog hier net klopkyk en verstaan. En mense met ouma mense, ek was 'n te kop geweest. Die persoon met die skamers en sê, dis kos gebruik en almal so en dis open nou. En so niks skamer word is because person is not over here. Maar baie belangrik. Ek dink ek is gaan nou aan die nummer 5. Unity, commitment is very important. Even Cleveland talks about commitment, and also talks about faithfulness. Alles. Yeah, that's this. Yeah, openness, being transparent. But openness builds, obviously, builds trust. Hoe meer jy open kan wees. And even in your marriage or relationship, you must be friends, man. From ek hou van 'n vriendin. Man, sy sê ek is ook nie so presies. Maar ja, ek kan maar. Sy sê to my mommy, you are my best friend. Best friend. Net wat ek hom goed gee as my best friend. Maar sy was sy best friend. Maar om vriende te wees is lekker man. En in jou huwelik, hulle is friends. You love each other. Yeah. You share lang julle deel en dan is jy mekaar man. Maar ek hou nie van ek iets so nie. Ek loop al lief vir jou. Met ek dan jou sê agkom. Oh! Sy dan lief. Nou ek is so lief, maar altyd so in die huwelik. As ek nou vir die ene wat iets kom, ek wil almal moet iets kry. As nou vir my, as ek vir sy nie verkeerd koop, okay, ek weet nie, maar as ek nou vir my koop, almal net moet vir hoof op iets koop. So voel ek. Ek kan nie alleen met my binne ook ek kom. Maar hoof, hy kom al in van. Dan kom jy nou aan. That's a lie. En ik breng chocolates appeljagen aan. En zakjes, wat? En zakjes, muffins. Oh, sorry, kom maar. Ik ben van Leon zien. Dit is van die zakjes. Ik praat van die kleren. Dat zou me jou al inschoenen. Dat is alleen maar je pa moet maar zeggen, dit maakt ik eens. Ja, wat denk je zo? Dus ja, van kleiner. Oh, het is niet veel team. Nou, laat my team. Maar het is lekker om vrienden te wees aan die reis. Dit kan as mekaar, maar ek het niemand, ek sal nie probeer net hê kan. Soos ek nou iets vertel van die Vegas en ek so maar op haar sê, ja, mense oor die week jou. Mense van wie anders wil ek nog gaan skille. Ek speel nie meer op. Ek het chat met mense nie, net hulle wat vir my sal belaat sê, hi. Maar soms sal die mense net hallo sê, of gaan na dit was nie. Maar whenever ek moet praat, is my vriend, ek het nog ander vriende. Ja, my sister, jy moet ook veel vertel van die kerk by ons. Ek het nie aan my gesê. You must stay, tell of your friend. Dis blij, dis heel. Vriends en alles wat hulle doen. Dis lekker, met jou mee, hy blijf met jou. Nou, julle is op tyd, die is niet een man. As dit die, julle dit die. Hulle is net kwaad die hele tyd. Dus alles is net kwaad. Honger, ons gaan maar, alles is net kwaad. Oh man, as jy nou weer, het gaan nie oor jou te kwaad te wees nie. Het gaan nie oor jou te skel nie. En ek kan ook aan mekaar stel oor die skoene wat jy leer, die klere wat moet gewas word. Sy het klop goed om te skel, maar dit is nie waar wat gaan nie. When you know your role, you need to play your role. Don't scale you out of your role. It won't work. It won't work. Ek wil net sê die was het planne gaan die week. Jou planne moet nie breek, my sister. En my broeder. Die broeders moet ook lekker aankom. Sien nie. Broeders kom nie altyd so lekker aan na die pad, na die witlein toe. Kyk jy by die witlein. Hulle moet pad se kant toe kom daar by die witlein. Because die man van God speel ook 'n groot rol in die religion. Veral die vrou se baie emosioneel was, dis dit waar? Amen.
different love languages. I love to be touched, I love to have gifts, I love to help. You see what I say? Niet zo moet die wis jou wil om my. But die man moet hy leer van die vrou because hy gaan die marriage baie gemakkelijk maak. Happy wife, happy life. God weet as jy leer, alleen die put van die hele. Because ons is hier nie om vir jou te happy te hou nie. We are in a marriage, guys. We are in a union. Het gaan nie die hele door die vrou nie. My sis is selfsugtig as hy dink ons moet die hele vir jou. Wat sê die government dan? My vrou wil nie van nadenk moet gaan bid nie. Bloed van God, waarom is dit van die sister? No, we have that issues where you feel that het is normal, maar dat maak die stem so onmiddellik stil. Pastor, aan mekaar. Balance man, dis ons balance in die lewe. Because other people will say that to you. Hulle krap dat jy aan mekaar kyk, wanneer gaan sy nou vrou, wanneer gaan sy nou los vir ons en ons weet hoe ons goed uit is so. Nou wil jy fyn vir jou laat dink, is waar, die kyk is too much. Ek sê nou vir iemand, as ek my man gaan ook laat bid en ook gaan dink, as ek ook gaan doen, dan gaan ek my eie lewe affect. Ek gaan myself dat verongeluk. Because ons is aan connected. So meaning as ek hy connectie gaan breek, dan is ek diep in gevaar. Maar vir wat dink jy aan die, ons dink net aan ons. Nee, wat sê ek? I'm gonna love. Ek wil my baby vir my wees. My sister. Ons is om te beg. Ons is lief vir jou. Ons is net, ons is nie lief is vir jou. Ons is lief vir jou. Dis hoekom doen ons wat ons doen. Dis hoekom moet ons rabakasanta, dat ons kan lief bly vir jou, my sister. Want as ek gaan rabakasanta en ek sien vir Delilah, dan moet sy maar voorbij sê. All of this is connected. Hou van my weg. Want nou sy wil nou die besigheid fight is anders submission. Jy moet submit, dis deel van die mission. Maar nou voel sy is deel van die mission. Dit is waar man en 'n vrou kan nie mekaar uitgroei, want dit kom by die geestelikheid. Because as jy vir jou gaan, as julle mekaar gaan misvat, meaning sy gaan in 'n sy gaan vasryk wees, of sy is in 'n high en sy is in 'n low, sy gaan op vasryk wees. Because iemand vra my 'n question, die persoon sê, ek het my vrou gebid, my ek is so excited en ek wil net die skrif deel en ek wil net vas sê, man, en sy sê vir my, as ek nie aankan van die woord van die Here praat nie, as ek kan sê vir die man van God, jou vrou is ongeestelik. Hy sê, oh man, hoe wil jy sê, wat ek sê is ongeestelik. Because hoe kan 'n skrif vir irriteer? Hoe kan gebed vir irriteer? Want as dit vir begin irriteer, dan moet jy vir jou vrou lank gebed. Because nou sy kyk nou net na jou rol in die physical. Hy is my man, hy moet aan my hoof vat. Hy is my man, hy moet hier wees. Hy is my man, hy moet vir my bel jakke vir alle baby. Hy is my man, hy moet jakke. No. Vir ons kan dit nie so loop maar alle buite. Hy is vir hulle om jou te so daan. You will lose your life to anything the whole time. Yeah, you must be a spiritual man of God and a spiritual one all the time. En as hy gaan mis, dan moet jy iemand sê, jy self jou man sê, ja, dan kan wat ek doen nou, maar kom ons ek regel, woensdags nou, ok, is genoeg. En dan moet jy toe, dit is nou, so kom ons sit in die voorkamer, ons sit in die, of ons kom ons gaan het een of toe met die kinders, of wat, kry net one day. Maar as jy van, ja, kijk jy, joh, so dan moet ek net saam gespeeld die, joh, ja, dat kan ek nie, you must stay spiritual all the time. Without your spirituality, marriage, God type of marriage, you will never be able to make it in your marriage. As I have frustrated with, irritated with, cleansed and kritiek. Alles wat hy sê, irriteert jou. Maar het maak ek hè, achterna nie wil. Because meaning, sy as jy, ek is ook hier, maar ons is dat sy doen met mekaar nie. That's not the God type of marriage. Nee, hy is aan, hy is maar bouwen. Ek maak maar my business. Nee, ek dink dit. Because hy is hoe van manne van die manne getrek word en dit is so unbelievable as 'n story hoor en dit klinkie waar.
Because as hy nou die van God gaan sien, dan gaan sy vir sy so sê die Here van die hele skare. En sy by die huis gepas het met sy dat sy heeltyd die saam met God se goede week aan en los van my agter. Ek het nooit die van mos waar. So. Yeah, to worship you, oh, I love the Lord. En dan is sy by die huis kom, en sy love the Lord. So vir my het uitgestaan oor alles, die plaaslik gesê, the fear of the Lord. As ek God kan vrees, en wat ek altyd kry in myself, dat ek net God vrees. Want as ek God gaan vrees, gaan ek doen al die my man en alle goed dat ek kan handle en bedoel, yeah, we must treat sometimes because it can heavy raak. Life can heavy raak. It can moeg wees. It's an act out of your time. It's an act out of whatever happened. But the fear of the Lord will help you to stay into you. Ek vrees die Here. Ek wil nou net gesê maar, ek gaan Michael Jackson weg van hy word. Ek wil nou wat ek sou of ek geen dit antwoord nie. En as ek my stilte is maar die Here moet so steek met kom. So it is important to stay spiritual. Die vrees die Here. They have a God type of made. As nie 'n God type of made, so dit jy moet maar aangaan so aan. Maar klem moet die geld vir mekaar, klap mekaar, sê mekaar, help in alles wat jy doen. Ek kan nie een ding wys om eendag ek sê, wat pas al wat iets gesê om my af te kry. Hy is al gewys. So 'n beskof by maak ek sou soms dit. Wat wil ek sê maar, ek nou nie aan. Maar die oomblik alles weer by. Ek maar ek kan voel as jy reg sê, nie al reg. Nou as ek net vir hom sê, hy soekies kan ons moet nooit by hy dan. Wat is so beskof? Sê was die waarheid vir jou. Wat ons ek praat met die parents sê as een ding wat ek kan sê, ek moet agterkraak hè. Ek moet iets snaaks sê wat vir my voel. Oh, I need to go. Plak. Niemand beklaar word. Nie was lag, ek lag vir jou, ek lag vir my. Dus ik kan niet vijf, maar ik laat me niet meer gaan. Dat ging kwaad. Als je kwaad bent, als ik stil. En als ik stil is, als je naar huis niet meer gaat. Want hij zei, wat moet ik zeggen? Ga je maar het zo beginnen, anders moest het zo kunnen. Als ik niet te lang kan met zo. Ik lach jou ook bij die bal. Ik lachte dat zo klaar als ik wil zo nog. Zo genoeg zo klaar. Maar ik kwaad raak. Maar we must enjoy marriage is een jaar als het vrienden. Dan is het een relatie. Ik moet zeggen ook zo mee. Ik zeg als zij een normaal vrienden. Jy is net nice, jy is chommies. So hulle weet hoe mekaar te praat, hulle hang met mekaar, hulle is lovable, hulle lees maar oor die en hulle is net randomly net daar. Ek jou man, as jy nie meer vriende is, a space for restoration, a space to come with this again, close again, it's up to you to close again. Nee, jy weet again. Ik lees voor ons doen. Ik lees aan hem. Ik lees aan hem. Lang kan ik. Ja, kan ik. Zelf is het. Als je weer die roos laat bloem. Ja, die roos bloem. En dat was twee droommannen en droomvrouwen. Weet je? Hoe is het zo niet kracht in dat? En mij ben aan het dat is zo leuk. Ah, my sin. Mensen die droe, mannen en droe vrouwen. Meaning, zij gaan alles zeggen, nee, het is boring, nee, nee. Maar dan misschien was ik wel eens een droe geweest voor je niet, maar zij was misschien droe. Nou wil zij niet nakker. Nou zo nakker ik niet waar. Because I didn't know, ik ga vak gaan. En toen zei ik, nee, ik hou niet van, zij zullen man van worden. Heilige aarde, heilige. So nou maar ze dan net die kip van het weer gewoon. Dus ja, ze probleem weer te doen, maar moet niet te droog zijn. Je moet niet daar, dan als iemand vertel een story, hij zegt, ja, ik moet niet aan mijn vrouw nemen. Die persoon zegt,
Babasa maak 'n joke hy sê. Die was net lekker chance man en ek is so met die was. Hy sê sy vrou gesê sy het reg op dit. Die Here gevra. Die Here moet hom eers te vat. Sy moet gaan hoor. Toe sê hy nie meer is 'n wanneer die reg op dit. Toe sê sy so baie gaan. Toe sê nie dis te laat. Sy is te laat. Ek het al lank klaar gebid vir jou. Van God gevra om eers vir jou. Hy sê wat ek weet die Here kom nie so laat gaan nie. Hy sê die Here wil ek moet nog gaan byt. Hy sê God wil ek moet nog gaan byt na jou. Wat ek kan breek. Hy sê nie. Hy sê wat te veel. Hy maar God wil ek so vir hom net so kan bid. Hy wil ek met 'n suster. Wat ek net so aan kan en ek wil net so breek sê hy. Wat ek weet wat ek moet try sê. As dat there's no room vir ons om net enjoyable te wees. Want die susters droog. You see, as jy probleem om te bid. But there's no issues op pray. Maar die susters droog aan die een kant. So obviously jy kan hoor wat is 'n bietjie van 'n issue. Because hy is net, hy wil breek. Sy sê maar nie breek, dan breek. Sy sê ek soek maar met my. Ek weet nie wie moet dis gaan, maar ek wil nie dis nie. Miskien moet ek maar dis gaan. Maar die Here nog kan breek. Dit kom op my kyk. Ja, that's part of openness. Oh my God. Dan jy kan dat relationship en dat wil. Nou as jy droogheid tussen julle is, maar sê ek net. Dis wat ek sê keep like I said keep it up. Ek is klaar vir breek genoem. So thank you all for watching. Any questions before we go? We gaan weer live visit last. I blame it on the. Edwin is praat. Heel vet as breek. Many times like and people like man of many times like a song wat ek like iemand gesien het like okay kan ek example laat sien? Ja, so like example. Okay like Ons is hier mos om te groei so. Like even like my ouers experience dan was my pa en my ma like and say that like by die huis maar like en as hy like 'n stil persoon is so maar buite die plek en as hy like met sy vriend dat kan sien en hy maar as 'n vrou was 'n man as hy so produktief is like hoe maak sy dat die man kan kyk met jou laat kan verstaan wat ek kan sê. It depends van die root van die issue. Hoekom is hy nou? So was hy voorheen Jolly? Het hy nou net stil kom raak en hy so was hy altyd stil span hulle patroon. As hy praat. Sien. Ek kan beter vir hom is so baie rol because ek kan iemand wat sê ek sal nie besig om by die week wat ek vir die huis is. Of as hy so kom ek nie gaan slaap. En daar is baie medies wat so as people are just there to eat it over so makas lahat die program met die bureaus in die kamer, you know. So it depends on wat miskien die root van die issue is dat die pa so is, you see. Verstaan jy? So issues wat maak because hulle het mos nie alles met vriende nie. Hulle het getroud en hulle is nou oud toe. So hy enjoy meer aan 'n company as haar company. Dus hoekom jou company moet julle soms sê you must be friends, meaning dat gaan enjoy julle mekaar se company. Another question was like, Martha mentioned van die werk van die schoolmense, like dan in Bobis,
Like met op jou en so. En like nou soos as maak ek example, as hy nou die skool pas en so. En jy is like by die Here en so. En die dogter voel veilig om te met kyk hoe die skool is. As hy laat vir haar advies, hoe kan sy maak om te sê En die paarden. yes, as hulle like bekeer is, as jy langs kom, dan vra questions of haar. It's grateful the person in sound counsel, sound advice, because that person will know luister na. Ek sal die person vra, maar ek sal hoor wat die person sê. En dan gaan ek my pastor vra, dan gaan ek hoor klink dit gelde. So as ek kan hoor, hy's 'n person of wisdom en ek kan my goeie advice onder my. Dan sal ek hom vra. Maar as in 'n woord, hey, this is foolish. Hy leer dit is nie as wat jy sê. Die beloved vrou, ik hou van hom, maar yes, questions. Firstly, how do you handle disagreements within the marriage? How do you Disagreements. So ze gee jou right of never. When you see you can't win, and the person stick to that, one of you must, een van julle moet dit. And so, Ik heb een example gegeven. I'll give you an example. Because there's a lot of disagreements, but it depends on what the disagreement is. I don't think I have something specific for that. I have another one. I can't go give So, say for instance, since especially we heavily involved in ministry, so say for instance, we're working together in an area, then there's a disagreement. She handled the situation in a bad way. Just an example. I'm there, everybody else is there. How do I address that? Because oftentimes we know from the fact that if it's the member, we can address the member. But if it's, say for instance, your wife now, how do you handle that knowing that she was wrong? Everybody else is aware that she was wrong. How do you go about it? Don't address her obviously in front of her. Yes. Don't make any sense to do that. But go home, obviously address her. Listen, see, as a family sister. I would go home, save it as Then my last question, and then I'm done. How do you maintain the ability to honor and celebrate each other, irrespective of being with each other most of the time? honor and celebrate each other. Each other, yeah. The person is the gift of God on the person's life. How do you maintain that eyes of awe in the relationship? Like my example is that ek honor vir pastor because he's a pastor. Ek noem nie vir hom sy naam ewe. Even as my family sal sê, ek sê nie my man. Ek sê pastor. Nie pastor by jou is nie pastor so right. It would always be I would say pastor because that's a type for me is a type of honor and celebrating because even as my man, ek celebrate die higher authority. Nie my man, but he's my pastor. He's my wolf. He's the leader. So in that way, I would never ever mention like, oh, you're talking about Lorendo. No, I would say pastor. Obviously, if it is a delivery, you would all. So how much? But in that way, I celebrate each other. It's like, you love me too. Celebrate honor the person I was being. So, baie goed dan. Wil jy iets sê, Bas? Hoe handle, sê nou, as jy vir question in Frans, sê nou, ek gaan nou huis toe. En nou, dis agreement gaan op die ministerveld. En nou, wil ek gaan discuss met hy is. Maar, die person gaan nie luister. Nou, is absoluut, die person gaan nie luister. Wat hy sê, of, you know what I mean. Die person gaan nie nou, Die person gaan nou nie, die person gaan nie luister. Hy gaan nie, ja? I'm just saying because baie keer voel mense nie hulle kan praat met die person in general because Then I would ask somebody else to speak to the person. as
Die pap visie, man. Exactly. But even, like in that, doesn't come say, when you ask for it, you can say, you can tell the person, because that person would understand. Maar aan die sin dat die person hug as baby, sy roep vir jou. Sy sê vrou van God. Dis die mannetjie van die Here. Because ons almal is storie, sy gaan nie en dan hoe hy voel. Weet jy pas al my gesê nee, maar sy laat is wat. Maar later wanneer dit soos weer aangaan met God se dinge, dan die Heilige Gees is by mens. Vir my moet sy net los met die Heilige Gees. As al wat sy doen. Vir my nie vir my Stina kan sy dit doen. Hy was aan my verder kwaad. Give me time with all this, but it is fine because for my it has my meester. I tell my way. But yeah, you can do that. Net. Dus soms zijn niet om een spel voor person. Ask. Maar ik heb geen person op praat met mij voor die recording, please. Pas op, helemaal dat mensen maar niet fijn wanneer dat is agreement to come out An example. Wat kan een example geven van dat is agreement? Wat ik moet net gezien is like money van finances. Als we misschien daar dat is agreement. En wat een way. Ja. Ik heb je uit als agreement, so ik kan nou niet veel my example, but I don't have it because we know how. We have agreement on how to use the money and that's it. I would say you do that, you do it, I will do that, alles goed. Die mensen kijken van, oh jouw geld is nog op. En dan wordt het nou, ja, maar oké, maar geen het example, dan kan ze dus een minute maar die mensen ja. Like even as I read, just Edwin has said, Edwin has said, the person, is it Edwin or Edwin has said, the person is vandabel and you go on chicken to, so kan mo siya yung kaas para vrouwen all over the world, gaan het ze bruis, kung man signifiek to be brood na may ako, die rest van het is, ano kung wat in list, of 3 years in list is already. En wat gebeur baie van die mense doen na dit min kos maar hulle het skuldig hulle dat hulle probeer aanvra en dit weer. Obviously kan sy nou nie die. Want wat doen sy met 'n vrou wat nie geestelik genoeg is dat sy kan counsel en kan sê baby nie my susters. Ons kan nie so gaan nie. Kom ons pas dit. Dan is jou next step kom ons pas dit. Okay, daai is kom ons betaal dan. Maar die is nou die kos geld van hy. Dan moet sy nou daai way gaan. Verstaan? Ons moet die hele kaart afsien. What benefits this person financially? Met wat? Sana is toe. Ik kan niet goed beginnen boek maar. Ik vraag, mijn question was, sorry maar ik vraag mijn question zo. Wat doen de mensen als die person of financially nee, als die meid die person niet die geld goed kan spenden? Als hij person met hun geld kan weten. Weet je dat een man of een vrouw is? This person of geld and they can't manage the money or what must you do? Dan moet een man manager gaan. Ze zeggen man is ook niet samen met vrouwen die gaan. Whoever the manager is. But eigenlijk, because wat ik zie bij keer is maar mensen trouw maar praten niet met vrouwen. Dat is alleen maar het lachkeer maar ik So what must you do? Dan moet je met je pastor praten, de pastor van jou kan jou. Then you come to your pastor. Ik zeg your pastor, die is die meid die zo'n zibbel en ik kan zien het maakt voor ons bij de elkaar. Because ons geld, het weet niet echt. Geld zaken weet niet lekker echt. So what can we do? En dan kan ons besluiten van operaten en dan kan ons zeggen, okay, let's try it this way. Kijk of dat kan zijn. En dan is het een week en kruis het aan de worden te doen. But we don't need a extra manager because dan gaan jullie zulke gaten, dan gaan alle dingen zo worden. Je moet niet nou wakker staan. Mijn question is niet een example, iets wat ik ook gedacht heb al. Dus ik heb wel lang gedaan. Als je nou, oké, niet één keer, zeg maar anders, example. Zeg nou iemand vat een person buiten de kerk, maar die person is een member of Fight Life en vertel nou en nou die person sê nou my hulle pastor of het daai advice gegee en die papa het daai advice
ik denk dat het gaat baie conflict veroorzaken aan die marriage. En iets wat ik, als ik net een vraag... Zijn vraag, zijn kans op ons. Moet niet iemand bij de Ja, maar daar zit ik wel, ja, dat is mijn kwestie. Ik denk het beste is om iemand aan die kijkt of wat in die huis is. Ik hoor wat is Laatste vraag was, laatste vraag, like, nou, ooit nou, like, wat leaders is in de kerk, en nou, het was nou, like, members, like, wat ook, like, wat in de kerk, but nou, is dat like, boyfriends, like, but, like, ooit als de members, ooit als de leiders, zoek je eindelijk voor hulle een kleine hoe. Kijk eens, ik heb al klomp gevallen van de wat ons hier mensen uitpraat uit die hij zegt echt veel. I don't think we must do that because zijn brengt weer moeilijkheid als wat het was. Although even ik zeg altijd whenever I need to go and preach the gospel, I won't say anything about the gangsters, the sangomas. I don't have to say anything about them. I just need to show you the right way. Because conviction is daar voor jou uit te lei. Ik leer nie om altijd veel te sê van sy de gunmen, sy terroriste en sy regie en sy. No, I'm here to give you the truth. So, om my person te help en te lei, sy lei person het wel na die regte ding toe. Obviously, as allemaal soos lig, sy wys lig en dis obviously darkness. You see, dis ook om baie van die mense moet in die klasse, sodat sy kan hoor, ons gaan ons wel nie sê, is dat is en wat ek nie. But as die light kan hoor van God type of relationships. Yeah. So obviously gaan sy vir jouself sien, but dis jy nie die wat jy weet nie. Because daar is die conviction met die person self het. Dieselfde as met iemand praat oor die Here, sy sê, sy alles doen, sy praat nie van God oor die person. Die person gaan self convicted vir die probleem. Because hulle man en vir die Holy Spirit sal self hulle convict en sê, ek doen nog hy, ek jou en hy is besig en dan kom hulle uit die ding. So ek sal nooit vir iemand sê, ja, okay, sê dit. Ik ga met die person zijn relationship praten, met die person zijn. Wat was het hier aan dat is zo en dat is zo. Ik ging niet bij, ze die rechte goed. Zo die verkeerde goed gaan die person, ja, dus maar het is aan wat person moet weten. Zo dan obviously bij ons gaan die person zelf voelen. Zie, dan moet ik. Maar zo jij een paar issues vandaag met die person, zou ik zeggen, yo, ik moet houden, ik moet. Zo dan naar iemand met die person in te lopen. Zo dan moet je voor mensen zeggen van, I ook die zeer recht. Lady person that's is klaar. Yes. Nee, ik nog iets. Okay. Heb je Uber ook met even Blackstem vragen? Yes, good. Hoe kan de laatste nog? Het variant? Ja. Dat is een weer ook in Yeah, this is the last question I have. Same instance, similar to the one I had, where people that work as workers that work as sons and daughters safely. So how would Ma handle a situation where somebody celebrates you specifically and the person is honoring to you? It's a son, however, in your absence, the person dishonors your spouse or whoever you are with. When they're with you, everything is fine. It's somebody that's close to you. However, in your absence, the person tends to be dishonoring towards your partner. So who's a man like a conversation with me like person? Look here, this is my husband. Yes, you have so much honor for me, which I really appreciate. And do whatever. But please do know not to make it this person. If you can't respect him, then do not respect this one. Meaning that I would rather ask you then, so let's disconnect because you're not gonna dishonor my spouse or dishonor my of God, because it's my husband, the was obviously in that way, then we must also then, because the kid was from my father, and my man has become his man, because I had a make up in the papers also and my man has failed it's strange because now some of the time people don't do it because the person is benefit for which I so enough. Sign, gifts, and whatsoever.
But the, oh no. So the second person say, sorry, mom, hold on, ako siya so. Of siya, yung siya akong trick the person. Kung trick yung siya ako, basta. Fun one, so but don't allow, in any case, don't allow people to put us on your spouse. Ik waar, hindi man may warin. Alatang ka may tas on. Tas ka pala. See, really ik warin niya iso as men so what the way as ito wala pa kaya sa movie so may face out kan bisa. Ik play you na your face. I leave you. Time will tell. But I won't turn my back. Say, my face, yes, but say, so her face. Yeah. Because love covers a multitude. So, I'm still here to love you. But, yeah, because so ik ga nou een way optreden en ja, ben love en whatever. Maar onthoud die wereld is baie groot die buiten. Ze gaan hij dus Anna. So they'll be all gaan komen. Will come and somebody else with it. Say, you mind. But really, I think it's my bad. Hetzelfde niet. Dus, like, even in een cake, en sommige vrouwen, wat die onder die, dus dat is niet met ministry, die man is die pastor, wat die vrouwen voelen, dat niet moest nou, ja, het is ja, hulle sien dit. So nou voelt sy kan ook die vrou, die skryte vrou van die jare nie, sy is aan met haar man nie. Sy weet nie waar mense het sê, dit is jou issue nie, as sy nie geroep is, in om 'n paas te visie, dat as sy nie geroep om 'n paas te visie, sy sê nie, sy ja, miskien het dit benooi, sy is nog steeds sy help my. Maar dan vir mense net like, nou was it die person disrespect, omdat die person nou nie jou is van, no, just, my is, hier eens alles bestaan in die leven. Dit is nog nie 'n preacher nie, my pastor van die preek nie. As fijn kan sy preek sy dan. Maar as sy nie geroep is, is sy nie geroep nie. Sy geroep is anders as sy geroep is anders. Maar as jy jou gepaas as 'n vrou, wat ook gepaas as of wat ook. Sê nie. Maar daar is baie goed. Hou nie dit as ons speak. Basically what it's from. So I have two questions, but it's quite short, compact. So my first question is what Mom mentioned regarding openness, especially history. When is the right time to be open concerning history, past? And secondly, my second question is, what is the proper pathway to enter into a relationship, especially for us as What is leaders? that? The proper pathway to enter into Wat is die pathway? die rechte pathway. Wat is die? Wat geef vir my 'n layman's term? To date officially, basically. Official. Yes, the right way. Yeah. Wat is die eerste kwessie? Openness. When is the right time to be open? Yes. Like, different cases, different scenarios. Sometimes you will have a random talks in that. And you can just say, okay, so the conversation kan houden. Okay, dat ik maar suma say, it was gay. Los. Dan komt ze maar met die waarheid. So it's like different times of even when wanneer het nog geen tijd ook is. Kan ze ook say that like ik weet nou, dat is nou ik wat je ziet, die wil niet, wat te maken niet. You just be open about yourself. And because ik voel dat is het dat ik kan ze nog zien. Maar how was the person? Ik kan ook zien, oké. Because as sommige mensen wat is het ook zeker of kan handling. Hulle miskien trust issues. So nou gaan ze win. Because die person moet sê, "O, ek het van my sê. Ek wil 'n paar mense staan, maar ek nog het sien op 'n paar mense." Maar alles is die het my nou op aan. Maar daai person het miskien ook 'n trust issue. So daai person gaan obviously dan nie met jou kyk nie. Meaning daai person is dan ook 'n verlosie. Van wat ewig gebeur het met daai person en hy. Dus ek kan ook nie met 'n rebound uitgaan. Because ek nou uitgekom het met dinge wat nog geen is. Nou sê by jou. Mense gaan nie lank bespeel nie because wat soek sy by jou? Gaan nie. So it's openness is important so that you can see. And when is the right time? What is the right path? Proses. Ito kaya kilala ka ba sa para?
proper way? There's a proper way to date. The proper way. I meant like, yes, I can like, From the official. Official na mag, wat dan nou jullie study process van friendship. So, obviously, wat is er gemakkelijk? Ja, maar hij was dus wit nou. Moeten we praten. Wat zijn official steps? Sorry, maar ik weet de blootheid. Niet die official steps. Ben ik nog naar jouw ma toe gaan? Haar pa toe? Oh, die Ruth. Oh, yes, official. Please do that. Om met zijn man van God te zijn, zoals die jongen wat in die pak loopt niet. Zo zou alles spiemels. Ik heb gezegd, hey, nou spiemels. Oh, spiemel al een maand al, mijn ma weet niks. Niks. Nou, ze gaan naar jouw ma toe. Sorry, die, dus zo. You go to your mommy, you go to your daddy. Die is nou die meid dat ik nou moet krijgen. Was ik bezoek zou ze maar. Voor ons persoon in het dus, oh ja, die is nou. Ons dat was het, ons van een potje samen doen. So yeah, daar is die way. Dan gaan ze gaan en dan gaan ze van haar ma. Of ze vragen. Dus ik kan gaan als ze gaan terwijl. Like your family niet. Because even in Oost-Tije, zij loopt net uit. Zij is mijn okie, kom en niet. En zij zit en allemaal net niet zijn zo. Daar is zo ik nog nooit met haar gevraagd. Ik heb nog nooit met haar gevraagd. Zij komt net en als ze veel zien samen met mij. Zij is safe. The goal us, it is the right thing to do. And say, sus normal, just say, kung saying it, ik heb die sisters nou serious. Niet open relationship, ja, serious. Open means, Maar ik denk mensen moet ook een relationship met jouw eigen parents hebben in terms of like, wanneer, zoals ik denk dat jouw parents zeggen en van haar parents vragen. In dezelfde way, you know. En jouw parents moeten jou gaan reizen op een punt waar zij jou eerder season kan maken. Because jouw ouders gaan niet jouw spouse kiezen voor jou. You know what I mean? That's why you tell them and you ask the other parents. die is zo mee. Exactly. Met Ja, because ik meen maar, jouw ouders is heel groot gemaakt van hoeveel jaar. So dan moet hulle kan trust dat je kan het season maken. You know what I mean? So you must be able to then have a relationship with your family also that if you say this is what I've decided, that they can agree. Maar nou in mijn geval, hulle was happy met die baas. Toch. Maar was, no. Dat is de eerste persoon wat ik al hoorde, no. So was a bit no, that's no is yes. Because now you can see, you know there is something. There is definitely something in everyone super. So because alle boyfriends are fine. Die minute is schijnt is beach, zij is fun, zij is slabi, alles is fine. But the person was spiritual. Genoegen. Zij die daar gezien is. But no, all of a sudden is it no. Oh, het net noten, net gonsen is gonsen. Maar ik heb manifesteren aan een gonsen. Dus bij je periode uit de dingen bij je gevaar zijn. Dus we zijn bij een maar uit de PC. Maar ik was bij je, ik was because I love that ik was. Maar ik heb manifesteren aan alle nosy. No, ik want even. Ik heb het aangegaan met mij. Ik heb het laten tussen. Op een punt dat het mij beginnen aan mijn vriend. En ik beginnen voor mij laten confused maar. Ja, als ik nog weer niet moet ik nog misschien maar dat alles is. Maar dan vraag ik mezelf en dan wat? Als ik bezoek, als ik mezelf zeg ik ga uitkomen, dan zie ik niks voor mij om verder te doen. En ik ga bezoek, ik op in nothing, because ik heb die jacht doen, ik was in Assen geweest, ik was in de worship team, ik heb die preerbezalen geleid. Nee, dit kan goed te gaan doen, het lijkt me niet nou zo vet in de ronde, dit lijkt me niks. Maar ik denk, ja, laat ze hier, ik kan het niet zien. Maar later, ik was het oké, ga nou, toen dacht ik, maar nou, dat is anders. Toen zie ik niks meer verder van mij doen, dus wat ga ik met de Stellenbosch? Stellenbosch, like, I know is niks van mij doen. You see, so no kan je zien wat de vrucht in die relationship van mij ben ik wel. Besides the physical afan and the emotional connection afan, but spiritually was our weight after the relationship. En toen kan ik beseffen, no man, en het voelt voor mij, als ik nou niet ontdek met Mari, die vijand van mij, like, ik kon niet met mijn man.
Ons is soos vriende man. Like ons kan sit hier voor elkaar because nou as ek nie meer een van hulle nie. Ek is nou outsider. As nou ek en suster Lena Michaels, my oorlede ouma, dis aan wat nie bekeer is nie. Al die bekeerdes het isu gehad met my. Maar die een wat nie bekeer was, is alpas en dit het gesaan. So whenever ek in die kamer kom, ek sê weet niemand praat nou nie. Ek sê in die kamer, sy klaar op punt so met ons vir my. Onbekeerde vrou. En toe begin ek van dankie. Agterna begin ek ook sê, nee, Nikkie, sy is nou 'n bode hier. Sy kom maar net so as aan huis toe. Dis nooit hier nie. En nou dan sy, toe begin ek confused raak. Heeltemal confused raak. Heeltemal begin ek depress raak. Because to confuse hulle my heeltemal. Ek voel, ek gaan nou staan in die relasie. Maar as ek stil sit, I don't say anything. It's net dark. So meaning, the enemy tried for my now to beroof is so. And then I made up my mind, Mommy, ek is on in die veel in die hole. Want ek is nie by my kamer na gekse nie. Ek is nie met iemand besig wat vir jou in die hole kan seën maak of wat. Ek is besig met iemand vir jou kan sien en vir jou gaan bid en vir jou kan help. No ways, to draai heeltemal uit. Sê ek luister na niemand van hulle meer. Nie direk nie, want nou ek het nie direkte conversations met hulle nie. My convo was heeltyd die, ek praat heeltyd die en na toe besef ek, look ja, laat ek na Kooi toe gaan. Toe gaan ek na Kooi toe bid ek waar kop is, ek bid waar hart is, ek bid waar voete is, and that's it. Dus die storie ook, en toe trou ons. Dus alles verby, en nou, sy die lieflikste man na my Wat is so lief van my skaars. Ons altyd is amper beroof gewees. Ons altyd. Because you are also connected. Wat sal sy met my gemaak is dan met ek van die preskin gesit by die huis. En ek sal ek met dit waard om te gaan. En sy is saam met my gesukkel het met my maas. But today you are also blessed because I'm connected to somebody who is blessed. Even though it's retired gesien. Moenie altyd laat sy net nie geruk word uit die verhouding uit dan miskien. Dis nie die person vir jou. Wie sê ek die person vir jou? You must know because you have the things to know. This is what I want. As jy wat jou ma wil hê nie, want jou ma gaan nie met hom lewe nie. Jou ma gaan nie met dat dood, God forbid nie gou nie. Maar dan met wie gaan sy dan op 'n skip sit? Hy wil na my alles. Sê nie jou ma se advice is altyd verkeerd nie. Sommige kere is sy reg as sy vir jou sê. Maar ek het al baie gevalle gesien wanneer sy hoekom verkeerd is met die verkeerde person, dan sê sy nie meer. Dan is dit 'n issue nie. Because sy kyk na jou met die gasse geld en tikse geld en wat se geld. Sy sê meer 'n probleem met dat. Die geld wil nog altyd vir. En sy benefit ook van die geld. En sy stukkie bullets weg en dan is sy like whenever it is when you are with the right person, die klonkie met die cakeskoen, die gladde skoen, die stywe cakeboek en die baie keer en prik, hy is 'n probleem. Die jong gaan nie, my oupa het net vir my gesê, hulle, die pas is, hy is bakkie, hy is in my gelus, die pas is hou nie van werkie, en dan is die probleem by jou, want sy gaan werk, dan gaan het ook en die gaan nou wies, van my paas, en ek het met iemand voorpaas, het gaan dat ook, verkeer was, en vraag my pa, ek ben op my, en hy het visie, weet hy dat ek ook is, maar die way van my lyf, my kind, hy gaan moet werk en die klom, hy gaan voltyds gaan, maar hy kan sien, hy het die dat was om te beweg en dag. En hy wil net broek. En dan wil hy vir die mense gaan kom, so kom ek vir, verkeerde mense. Maar moet laat mense jou uitpraat uit. En ek sê, sommige kere, as hulle wel, en in hy geval, op een maar daar geval. Because we can see the person as well, not business minded. Listen to the person pretty what they will say, okay, flow. But that's it for me. I should try how many okay. Thank you all for watching. Dit is AP sa para. Ira le kabili ta sa kaliman si. Philippines. What to do? But sometimes, mas kalat fan personalities
maar je moet als het nou, met nou met praten. Ik ga nog zo dus. Because sommige goed moeten ze maar net doen zo. Mora, als het nu ja, kan ze maar nog eens zien. Als ik oh, nee ook goed is dan. Als ik nog gezien, nou. Als je maar niet wil, maar net dat voor het oude kwaad. Ik is kwaad, maar het is zo lekker. Jullie moeten dat voor met deze. Nou uitbelaten. Als het die tijd was er pas, laat maar gewoon stop. Dat is zo fijn. Laat het bij. Ja, dat is fijn. Alles wat je Als je er klaar? Apa dari ada mak